Haleluya, haleluya, haleluya. Nejwe Imana mutima wanje kuba ngira ubuntu bwo kuba nabangiye kuvuga ijambo ryayo cyangwa se kugiye kunkoresha ngo mvuga amagambo yayo. Ndizire ko nawe Imana ibukugiye neza mu buzima bwawe. Ndabizi neza ko muri biranitse ngo turi mu dufashije kinini mu ntambara, ariko byose basha kubitunyuzamo amahoro. Haleluya. Tujye gusoma muri Zaburi ya 84 umurongo no wa 5. Hava ngo hahirwa ababa mu nzu yawe, babasha kugushima ubudasiba. Hahirwa aba mu nzu y'Imana ko babasha kwishima ubudasiba. Bishatse kuvuga ngo iki? Uko urushaho kwegera Imana nayo irakwegera. Gerageza wegere Imana, uyisabe uyegereye, nkuko uzi neza yuko mu muco twebwe tugira wa Kinyarwanda ntago ari byiza ugiye kwaka ikintu umuntu cy'agaciro, ntago ujya kukimwaka ngo uvuge ngo ugiye gukoresha telefone. Biba ngombwa yuko umwegera ukamubwira murebana. Bundo ni wo muco wa Kinyarwanda. Rero no muri bire naho harakomeza havuga ngo hahirwa ababa mu nzu yawe, babasha kugushima ubudasiba. Bivuze kuvuga ngo icyo wifuza icyo aricyo cyose egera Imana uyisabe irumva. Kandi ikindi ni Imana y'inyembabazi, ni Imana y'inyabuntu, ni Imana iguhereza ikintu bitagombe kwirirwa uvuga ngo urikebagura urajya kugira ibitambo tamba. Iyo igitambo cyo yagitanze n'umwana wayo, rero wowe egera Imana irakumva. Saba Imana iragusubiza. Yiringira ko niwe murengezi. Imana ikomeze ganze mu buzima bwawe. Imana ikomeze kujya neza umuryango wawe. Imana ikwigaragariza mu byo ukora byose mu izina rya Yesu.